Mwiriwe neza mwese abandi muraho turi tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Reka turebera hamwe amakuru yiri wavuga uyu munsi kuri iyi tariki ya none, ariko tunarebera hamwe n'ayavuzwe ejo ku tariki 25. Turagenda tubivanga kubera ko ejo ntabwo twabashije kuyabagezaho kandi tukaba tubiseguyeho. Turabashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga yuko Uburusiya bwohereje utugunguru tugera ku 750 tw'amavuta muri Cuba mu rwego rwo gutabara iki gihugu kiri mu kaga ko kubura ibikomoka ku ngufu kubera ibihano cyashyiriweho na Amerika, ndetse na Venezuela yagihaga igitoro ikoresha ikaba yaramaze kwigarurirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Cuba we aherutse kuvuga ko iki gihugu kitazigera gipfukamira Amerika nubwo byagenda gute. Naho misile za Irani zikomeje kurasa aho zoherejwe muri Israel ku bwinshi nkaho nta gitangira zigasenya byinshi. Igisirikare cya Israel kikaba gitangaza ko kiri gusesengura impamvu yabyo. The New York Times yo itangaza ko bishobora kuba biri guterwa na misile zirinda ikirere za Israel zidahagije mu bubiko, bityo ikaba iri kugabanya cyane zikoresha mu rwego rwo kuzibungabunga. Abasesenguzi bo muri Iran bakomeje kuburira Amerika na Israel ko ntacyo bari babona kuko Iran itaratangira gukoresha ubushobozi bwayo mu bya gisirikare bwose. Bavuga ko Iran irimo gukora drone z'ubwiyahuzi 400 ku munsi, ikaba imaze gukoresha 3,000 gusa kuva intambara yatangira. Naho ikinyamakuru cya Al Jazeera cyo kiratangaza ko igisirikare gishinzwe kurinda ubutegetsi bwa Iran IRGC kiri gukoresha systeme nshya y'ubwirinzi bw'ikirere bikekwa ko yakozwe nyuma y'intambara y'iminsi 12, ikaba iri gufasha Iran guhanura indege za Amerika zigerageje kwinjira mu kirere cya Iran. Naho abasesenguzi ndetse n'abahoze mu buyobozi bwa Amerika bakomeje kunenga umwanzuro wa Donald Trump wo kohereza ingabo kurwana muri Iran ku butaka. Bavuga ko nta ntsinzi uzagezaho usibye impfu z'abasirikare ba Amerika ndetse n'ibindi bihombo bitandukanye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran we aherutse kuvuga ko biteguye kurwana n'izi ngabo kandi zizahurira n'akaga gakomeye. Naho inteko rusange ya Loni yatoye umwanzuro wemeza ko ubucakara bw'Abanyafurika ari kimwe mu byaha bikomeye ku isi cyakorewe inyoko muntu. Uyu mwanzuro usaba indishyi kandi ugatanga umurongo wo gushaka uburyo bwo guhosha ingaruka z'ibi byabaye ku mateka y'Abanyafurika n'ababyeyi babo. Ibihugu 123 byatoye umwanzuro, bitatu ari byo Amerika, Argentine na Israel birawamagana, naho ibindi 52 byo birifata. Ibihugu byose by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'Ubwongereza byifashe. Naho umugore wa perezida w'Ubufaransa Brigitte Macron arasaba ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure bwageraho bugarukira. Iba bivuze nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga hamaze igihe hacicikana inkuru zidafitiwe gihamya z'uko yaba ari umugabo kandi akaba anakubita umugabo we. Naho umunyamakuru w'umunyamerika Tucker Carlson aratangaza ko abasirikare ba Amerika bakomeje gupfira Israel. Yavuze ko Amerika iri gutakaza amafaranga, intwaro ndetse n'abasirikare mu gihe Israel iri kwagura ubutaka iziyomekaho mu gihe kiri imbere. Ngaho rero amakuru akomeje kuvugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Twizere ko mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reba niba warakoze subscribe uyikore kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu bambere. Wibuke kandi kujya usangiza n'abandi ibiganiro byacu kugira ngo nabo bajye badukurikirana umunsi ku munsi. Dusangize igitekerezo cyawe muri comment ndetse n'icyifuzo kugira ngo tuzubahirize ibyo mudusaba. Turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye mwese. Tuzongera mu bihe biri imbere. Imana ikomeze ibane namwe. Ciao ciao.